Minisitiri ufite abinjira n'abasohoka mu nshingano ze muri Espagne kuri uyu wa gatatu yavuze ko buri mwaka iki gihugu kizajya giha ibyangombwa abimukira bagera mu bihumbi 300 badafite impapuro. Ni uguhera mu kwezi kwa gatanu gutaha kuzageza mu mwaka wa 2027. Y aún más importante, reducimos la burocracia. Izi ngamba zigamije gusimbura abakozi bagenda basaza mu gihugu no gutuma abanyamahanga baba muri Espagne badafite impapuro babona ibyangombwa bibemerera gukora no gutura. Espagne yakomeje kugururira amarembo abimukira nubwo ibindi bihugu byo ku mugabane w'Uburayi byafunze imipaka yabyo kubimukira bambuka mu buryo bunyuranije n'amategeko n'abashakisha ubuhungiro. Minisitiri ushinzwe abinjira n'abasohoka Elma Saiz mu kiganiro yatanze kuri uyu wa gatatu yavuze ko Espagne ikeneye abakozi b'abanyamahanga bagera ku bihumbi 250 banditse ku mwaka kugira ngo ikomeze kugira imibereho myiza. Yavuze ko politiki yo kwemera abimukira mu buryo bw'amategeko itagamije gusa ubukungu mu bijyanye n'umuco no kubaha uburenganzira bwa muntu ko ahubwo ari n'iterambere. Minisitiri w'intebe wa Espagne Pedro Sanchez yakunze kuvuga ko politiki y'abimukira ya guverinoma ye ari uburyo bwo gukemura ikibazo cy'umubare muto w'abana bavuka muri iki gihugu. Mu kwezi kwa munane Sanchez yasuye ibihugu bitatu byo muri Afurika y'Iburengerazuba mu rwego rwo gushakira umuti ikibazo cy'abimukira cya hato na hato mu birwa bya Canary bya Espagne. Ikirwa kiri ku nkombe za Afurika kibonwa na benshi nk'intambwe yerekeza ku mugabane w'Uburayi aho urubyiruko ruturuka muri Mali, Senegal, Mauritania n'ahandi rutangirira ingendo zo mu nyanja ziteza amakuba abashakisha amahirwe yo kubona akazi keza mu mahanga n'abahunga urugomo n'umutekano muke bituruka kuri politiki mu bihugu byabo. Guverinoma ya Espagne ivuga ko mu mwaka wa 2023 yahaye viza abanyamahanga 1,300,000.